Minnar l-erba se jingħata bidu għal musical li jirrakkonta l-istorja tas sorjiet tal-Ordni ta' Marija Maddalena tal-Belt Valletta, il-Ħanina Maddalena, bħala parti mill-edizzjoni ta' din is-sena tal-Malta International Arts Festival. F'konferenza tal-aħbarijiet fi Pjazza Teatru Rjal ġie spjegat kif il-musical u ispirat minn fatti veri ta' sigriti moħbija fil-Belt Valletta. Ibbażat fis-seklu 18, dan il-musical isegwi l-istorja ta' 3 Virginelle li jingħaqdu mal-Ministeru ta' Santa Marija Maddalena. Illum il-kappella ċkejkna fit-Triq Merkanti hija waħda mill-ftit tifkiriet ta' din l-ordni li minna ġie ispirat l-istorja wara Ħanina Maddalena. F'dan il-musical se jieħdu sem aktar minn 50 artist u bosta personalitajiet magħrufa, fosthom Chiara, Amber, Leontin u Dorothy Bezzina. Dan il-musical se jintwera għall-ewwel darba fit-18 ta' Lulju fi Pjazza Teatru Rjal, fejn aktar wirjiet se jsegwu mill-20 sa 22 u mill-25 sa 29 ta' Lulju. Il-Ħanina Maddalena u miktub minn Simon Bartolo u Loren Vella, mużika ta' Dominic Gallia u koreografija ta' Dorian Mallija u Diane Portelli, taħt id-direzzjoni ta' Justin Chappara. Il-Ħanina Maddalena huwa parti mill-Malta International Arts Festival huwa kkummissjonat minn Valletta 2018 u Festivals Malta, bl-appoġġ ta' PBS Malta, il-Malta Film Commission u l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.